باش باسی روژ از بارام ایرو درباره روشا سوری کردستان روژ آوا پیشوچونین ویداویه گلو حتاش راده که بویرن ویداویه پیشوچونین حسه که پیوندیای نا بویرن ویداویه پیشوچونین جرابلوسی هی هروها پیشوچونین لشامه و بالاکرنا دورا داریا برکفتنه که نبرا رژیم و اپوزیسیونش بو بهتر اخافتن لسر ومجاری الاستودیو میوانداریا خالد علی کریه سروکن و نراتیا انا کسه لقام شلوجي فريد سعدون دكتور زاننجهي بواكي زنديد قلمدي جي أمريكا جي صالح دميجير روجامافان دنجي أمريكا ونيفيسكار أواكي زندي دقال مدنة دسبيك از خوازم جا قام شلو جم دكتور فريد سعدون دسبي بكم دكتور وقومت بشكيا برنامج قوت حتى شرا ديكي تدبينه قريدانك نابرا بويرن فيداوي ين حسكي هي بيشوچونا يبهجل حسكي بيشوچونا تركيا لجرابلوسه و پیشوچون حکومت لشامه تگریدانک نابرا وان بویرانده هي يعني براسي مرو تجاري نكر وانا جهه فقط يعني قاعد بشكتنا لجيكي تشيد وايا غريداي سدم وينال دبرن دهنه شرين دهندرج حسك بريا في حفتيات شويد يعني دركت هولي او شرايا انا كراوستياي ورو ارامي كترسينك جي هي دهندر باجار حسك جبر حطانا كبسر نكتي وق ام دخوازين يعني او شويه بيجي كفتنا كفر ولسر بسكن يعني او حطاني ايرو كي ناتي خياني كرن برانجا كي ارامي دهندر حسك دابا غريداي ایش برید ما گوتانش بریا هفتی که دیسام لسر قناه کردستان 24 ما گوت و شرکی لگور دینا و عالی کی دد شیف درخه کی دشه و مبنا بجکر ما گوت علی جراب لسه تجربه واگر دای يعني بقطر وجواب تمامي دي يعني وتشاوا علی جزیره کاربن بگیرن علی عفرین نابرا بیناد و چلو به برین يعني ما برج بيناج افادا خو يعني كرنج برولوجي ام دبجن تم افقن دا يعني بويرن قدر كفن هوليد نافبرا روج افان ده هم كانتونات روج افادا بف جريداين وبالتالي وانا جريداين برافشا سوري بتمامي يعني افري كفتن يا افتفاهمات قتشيل نابرا امريكا وروسيا يا نابرا تركيا وروسيا يا نابرا امنيزيكبونا نابرا تركيا وسوريا بخودش يدنا بر رژیم بخودش يد بدو خياني كرن وتشتن نه بين خياني كرن ديار من جمارج برولوجي اوي انا كوقت بيجين يعني سوريا المفيده تي خياني كرن هاوير دور شامجي تي بالا كرن جي ركبريا سوريا جهزن چکدارن ركبريا سوري دو هاوير دورينا فالاد انا قد كاربيجي شامد دريا زبداني حطاني حمسه حطاني لازقيه ودويدك حطا دغيه باكري حلبت كذبن دست متكفن تسلاتا الرژیم ده لجبو که پبنایی گریدان يعني جهازن رژیم و هزن يفكي نجن هفدوغو كاربن يعني شريطه که عندي وري حطاني لازقيه پف گریدانا كشيب و دور حطاني شامه بيجي ريفب و ببيا كان ريك بجي فب ج قام حطاني شامه او هات برين د سوردانا تركي علي جراب سيده او وهن هاني هات براندن لي وام يعني بوقام خوشك زاني يعني افات تجاري بيك نتا جنب علي كاري دكتور گاندنا کوبانی بعفینه آرمانجکا یا کانتونا بو یا یپگه بو یانجی آرمانجک حکومت سوری بو جبر گوت تخوازه بجه جعندی بر حتا شامه بب یک پرچه یک ریا پجایی اج آرمانجا يعني یک شفده حکومت یا شفده کانتونه انا بخفيد الحرد اليا بك جمر كردار رج اباد بيك جعفرين حطاني عدي وريج كردار يعني اخوانا دبيك لجي ريجيم رجي وچلو كارب الشامي حتى لازقي حتى عفرين دريا من بجير يعني دريا بابير من بجير بقرقوزات ودركب كوباني حطاني قامش لي بيك افريا بجي كتيفا كرن في ذاك مازن دغني ريجيم چما جبر سينوري تركيا تي باراستن دريا هزا يفكر ابايا باركي مازن سر بي ريجيم يعني يبقى سر كاركر دكتور يانجي حكومة جيت خاصكو افريفك وكار سر كربو نا حکومت بخوجی سر کار دکر یعنی رژیم بخول سر کار دکر بر وقت گاوا شر دست پیکر شر من میشه دست پیکر تو وانا دست پیکر دو گوتن امیر رقا و جرقا وقت گاوا درباسی با کوری رقابون برای خدان من میشه عالی رژیم و روسا با علی کاریا بالفرن روسا درباسی يعني وانا درباسي غربي حلبي بون يعني دخواستن جيان حطاني اتريا وجيان سلاميه وسلامي درباس كرن جيان نزيك طبقه بحف كيلومتر قريبا بقينا هفدو يعني وهزين ريجيمي وهزي يبكي جيابانا هفدو لسر سينوري طبقه لسر بندافا فرات الويدك يعني قبا جيابانا هفدو سينوري تركي قش دكدن دا سلاطه ريجيمي ويبكي ده لاي حري دريج يعني اي حفص كيلومتر دريج بن باراستنا يبكي ده ابايا باركي مازن سر بشتا ريجيمي دادخم جبر تركي ليد نرق سينوري
وینا به سوریه را اویا ج سدمن اولهیا وینا نتویه دبی اف سینور هانه یعنی آسیب و کرد نکاره بند اسوردانه کج علی سوریه ده هم در ترکیه ده بکن جالیه ده دیجی یعنی فدار رژیم چته دابم گاوا سینور ترکیه تیگرتن ابخوا تیگرتن لپیشا هزین چتایی ترکیه او زلالی دکتور بس متخصص بهتر بکردی هگر تجمر آماجه پی بکه جوان خالی گوتا آوا کرن تدگیر چه انجامه چه نتیجه رکفتن نابرا آلیان ده بحثا چت کن بتایبت نابرا انقره و شامه ده يعني انا ك روجا ارتشا سوريا او دخياني درخص تيدا قوتن يعني هيزن شرد كم دري حسا كده اوانا هيزن چکدارن بسرف پککی ونه و بناف کرن گوتن اوای ساش نه گوت نه پیادی و نه یفکی اویا ما گوت اف نما که رد کنه جو ترکیه به وقت گاواگه دسودان اشکری دهم در سوریه ده چه به وی چاغه مچاف خوجی بگرن یعنی رژیم سوریه وقت بر ج ترکار دو وقت دسودان کو دهم در سوریه چه بو سینوج در بقل پین در باس کن اویا و الجمع يعني ام ترد لين كان وقاف دسودان عليه چه به نه رژیم تنه و بریار دستین لدوی دكتور قال من بمين دكتور بترجم مستر به خارج جارك دم باخفن ام بري خو بدن امريكا جم صالح لميجير روجاماوان دنگ امريكا و نويسكار باوريات ده كيل بركيدگاره سردانا جو بايدن بو انقره جورك ج ويك ما حسبت كر جو امريكا بر تركيا دگاره براستی نه پیگر بهتر او یا دیپلماسیه یعنی بکار آن دیپلماسی امریکا تدا نافداره ولاتی که مزین جهانیه دیپلماسی خدا یکم ولات جهانی دا اوک نه واته کو دما جو بایدن جیگری سروکی امریکا بچه ترکیه یعنی وکو لبر ترکیه دیگر نه امریکا و که بوی چاوی لنانه را او دبینه کو ترکیه تونا اخافتنا وینادش بر داخوازالی بورینه کرش برگریان ها بریان ها گرک سردانا ترکیه کربا بحثاوی که جیکر گو پشتوانیاوات کن گود گوام نب کودتایا سربازی بون نب انقلاب ربون هگر نه او به تدبینه ترکیه برگ یعنی کی تخوازه رازی بون اکی د ملف سوری دبستینه شوات خوازم و خاله دیار بکم یعنی د سیاست دا نه پیگر وقت ویل برگر و سرگر او بهتر مثلا که برجواندیای بیتر مثلا که دمه امریکا آنها مجوله به بجارتن نافخویی امریکا یا سروکاتی اویا یعنی لیبورینا وی د نت واته کو وکو امریکا شاشیه که در حق ترکیه دا کریه بهتر کو اویا وکو تشکی کسایتی ام دزانن جو بایدن دوست کی کسایتی سروک ترکیه رجب طیب اردوغان یعنی تجاری نه یعنی شاندنا ویجی واته یک درباره ده هست شاندنا ویجی عالی سروک امریکا باراک اوباما و یعنی استخوازم ببیجم تشتی سیاست امریکا دیپلماسی امریکا دا تشتی که رش و سپینیره بله بحث انقره درباره سوریه کی بله د واجبینن گوهات بحث کردن و گوه تشوپینه جهاتی بحث کردن امزانن هفدم بود دگل در باسمونا ترکیش جرابلو سیره هلوست امریکا في درباره د زلال و آشکره اونا دبیجن ترکیه مافی و هیا و جو سر زمان جو باید جهاد گوتن ترکیه مافی و صدی صد هیا کو سینور خواب پاریزه اگر سینور خواب پاریزه ته واته چه گروپین چک دارن دن لسر سینور ترکیه نمینن او هلوست که آشکره امریکا جبری داجی امریکا ترکیه تماشا دکه وک ولاتی کی هفبند بل لهزن کردی ام ببیجن یان لهزن حوال بندن گروپین کلوه درشر دکن وکو ام ببیجن بستك لجلوان دار خسته بيان كونتراكتك لجلوان دار خسته بو وقت بي دمك دس نشان كري نجبو حتى يعني او نهفال بنديه كبهتر كو يعني شركه لدجي جروبه كتروريست كو دخازن و جروبه تك ببند اما او جروب تك بچه وقت بي چارانوسا اوي گریبسته یانجی کنترکت دبی بداویجی بله هما تشتی کو امریکا و ترکیه به هوا گریده گلکی جولو مزنترن جولو برفرهترن یعنی شر سوری اگر نبه گلک برجواندین دنوان به هوا گریدن دولات مزن یکل وقت بیر سرانسری جهان بناو بانگ دواره لشکری دا دوال دیپلماسیه ده و یکشی ترکیه رجلات ناوین بله کاک صالح از وگرم جمته کاک خالد از خوازم یکی زانبم شوات نه پست نونراتیا
انا كسل هولير كريما كردستاني تصنديه وك انا كسي هون فا جوهرتنين فيداويه ين سياسي ين بلز هون چاوا تخوينن خوندنا واجر چیه راستی یعنی گورانکاری هاتین کرن گورانکاری راستی گلکی بلزنه اب گورانکاری هجی حتی نها هی زلال نبونه بچرنگیه لسرانسری 5 سال شورش سوری دست فکری حتی نها هر دمی یعنی واری روش الهندوری سوری گریدایه بلفهاتن و ناکوکی ناور دولت زلهز و دولت هریمه ده ایرو د پشتی وقت بجی گرک یان گهراندنا تحالفات آن آواکرنا تحالفات نیو ده بهتر لهریمه ده هم به راضیبونا مثلا دولت نمازن تده اوی هشتا باندور وستر چبن گورانکاری نه پر مازن چبن هندوری سوری ده اب گورانکاری حتی کیش آستینه باورم مجلس تی خواستن و سر متابعه کی دقیق جره تکرن او متابعه جی تکرن کا اف زلالبونا و هلوستایل کرب سکنه قالوا قالك برسيار هنا اف برسبي وايد شبن دباوريا مدى او بهن فرابونا برسفا ويجي تشكي برجرينجا بر سياسات نبردود افعال متعامله بيرابكي كا اف هالوسطى السياسي بتيبت نه هالوسطى لا يكي سياسيه يرو غورانكاريا تشي بوي هيزكي ناف دولتي امكان بجن همو قوات سوريا بهتري واتفاق لسركرنا يعني هيزا تركي درباس بو ب آریکاریا هفت پیمان ناو دولتی دژی تیروری به امریکا برازیل روسیای در باز بود و اف یکم گاو عسکری تندر سوریه دته آویتن همو مل ناو دولتی تیبت دولت زلهز امریکا و روسیا پیشگیری کرنه لدر وی یکیتیا اروپا و فرانسه و آلمانیا پیشگیری کرنه ناراضی بونا ایران جی ناراضی بونه کی شکلی بو نه او قاو راضی بونه تند بو وک جاران بو فالور براستی خواندنه کی کورجره ده پیوستم برجواندی نشتمانی کردستانی بلند ورنستان ده لسروی اساس سیاست کرن باوریا مده متابعه بالکور وری کرن پیش هر هلوسته کی برجواندیا کردی را گیرو بله وک کیانک سیاسی وک پیگها سیاسی وک انا کسی همجی وك كرد قوهم بين الناتيا بشي حري مزنين كردستان سوري تكن هر جوهرتنك سياسي تموضوعك نهجر دفي يعني جهكي نهت بقرة هي هون خاصة جوار دفي حتى هون خندنا كيش في روشان هر بكن حتى قوهم سياساتك نهدارشن وقوت عماجة بيكر جوهرتن بأواكي بلازم مزن لكردستان سوري والتباهي سوري هي إشارات ما قوة دكتور شقام شوا عماجة بيكر اما جن گله کی خورتانه گهارتن بلازم مازن ته چه من دوره يعني دو روشنا روشه کی براتيكي العرضه هي تاثيراويه هي روشه ديتريا اساسي او روشه دبلوماسي وسياسي تكرن يعني ايرو غورانكاري الهاتين عرضه كرن غورانكاري نتيجه نه سببنا يعني نتيجه ولا هاتين السياسي وغرا دبلوماسي اف غورانكاري للتابلو السياسي همول جهه خو هون الكل السياسي دغرن بله وكو مثلا وكو انجمن اجتماعي كردي مثلا جهه کی خویایی هم ل دیپلماسیا سرانسری سوری ده هم ل دیپلماسیا معارضه سوری ده الروش لهندري امكان بيجن اكثر سياسي بهتر جوهرتنا موازينا جوهرتنا اكثر سياسيين او دولتي تفاهمات و تاثيرات مباشر لسر اكثر لسر عرض جي تكرن يعني ام كارن حالي بنرن قيناغ شورش ترى در بازي او قيناغ مينه او توازن دولي بروجا دولي شي او بروجا دولي چاواي وري مشاندن هنگي گرانيه دي او قوت حوجه و گرانيه ایروش مجلس ته خواستن یک کار ہے انو چاوا بکاری برجواندی کردی بلند بکاری به پروژه ناو دولتیان نو یان اپ و گرید یعنی نه مثلا دهی مثلا جوات کی درج بنا بر امریکا و روسیا ده اف جوات امکارن بجن يعني قافك تاليا إدارة أزميرة يعني نهم كارن بيجن إنه أزمة بلكي دمكي كرده طبعا أوجي كزانب أوجي هبيجي يبشتي سري صالبه يعني إيرون ها شو وريكرن نهم كارن بيجن وقتك ضايع در بعض بيجبر إدارة أمريكية نها بدي بيكتي حملة انتخابية فاعتبر ياري سياسي استراتيجي سر أساس ويبر ياري بكاري إنه قران كارين مازن رجالات أنا بينده شيء بزحمة وريستانده دمينه شيء دمينه إيرو هر واركي هر يكي تخوازه بإمكان خو بهذه الجمهية بكاري سودكي في قناغي ورگره في قناغي ورگره بكاري بهتر أكثر يخوت هندور دا خورد بلك خالد از جارك دي بگرم امريكا تبحثها البجارتين امريكي كر تو چارەسەری نابە حتا گۆ
هالبجارتن بداوي ورن وإدارات نه أمريكا را ورا هالبجارتن كاك صالح تدبينه حتى قيسي دانستاندنين جو دبن إيرو هات راجهاندن نجهانه أنجامن چخاصة تأثيرها هي لسر شارع سرية يعني شيء چخاصة ماي حتى كو شارع سريك بديتنج دوسا سوري رد دمك ده حردو آلي راجهاندن سيرجي لافاروف و جون كيريجي جو هن خالمانه ين هندكن نزيك والسر ركضن بله راسته تشتی کل سوریه دبن براستی یعنی نتنه بشر ولاتی وقت بشر نافخویه هندره ولاتی ده کو آلین وی ولاتی بخودش برن شر دناورا وان آلیان دایا شر دناورا هزن برجوادین هزن هرمی دایا و شر دناورا برجواندین هزن نافنتویین مزنده لسر سوریه و نتنه لسر سوریه جی سوریه درگه که وقت به هرم روجلاتا ناوین تف داره از دخوازم نشانه بوده که بدم که هلبجارتن امریکا هر چندی کنها امریکی وقت به مجولن به هلبجارتن خوا و حتی پشتی سر سال جی تشتک دیار نابه لگلک وقت به چافدر و بشیروکار ل تماشا دکن وکو که دین نکاره به آوکی بنگهی روشه لسر سوریه بگهره یعنی ام دوام پیش بینی ویا که نکن که سبا پشتی هلبجارتن سرو که به امریکا یکسر در روش لسوریه چهار سر ببه نه پرسیگرک جوها بهتر گرانتره و بهتر مستره گلک آلی تفله بونه برجواندی گلک آلی ناونتوی و هرمی تکل بونه لسر سوری و دور سوری جبرویه که هل بجارتن نب آواکی راست راست گرانکاری یعنی گوهرته لسوری درست بکن او گریدای بوقت به هبونا آگر بسته که لسرانسری سوری پشترا دابین کرنا پیدوین خلک سیویل و یعنی نافچین دور پیشگیری پشترا بحثا پروسه که سیاسی لسوریه به تواهی ببه افجی ده گلک دم بخواه ده گلکی درش بکه اگر ام بدن برچوان کو اولات مزن به وهز خواه برفره نخوازن در باسی ناوا سوریه ببن جبر دما کو وکو مینا که امریکا بیجن امریکا دما خوازه که حوال بندین خواه جهه کی بسر کفن لآلی کی دیجی او کسین که دجبریا حوال بندین وان دکن اواناجی ده زیانه بکنن هلواستا امریکا ده جهه کی دن دا او هنکی لخوفت گره و جاره که دن ریوچونه که سیاست خو و دیپلماسی خورا چه دیگه یعنی هر آلیک چه روسیا به چه امریکا به چه ولات هریمی بن نخوازن و گرانی خو به صدی صد داخل میدان و وقت بین داخل و بازار سیاسی کل ایرو لسر سوریه چه مخابن روشا سوریه گلک روشه که تویه و تاراده که تچاره سری آسوی نزیک ده ندیارن. كيري ولافارو وقتا دجيفند في قناغان هذا بحثات شتكن خالين قوم بحث ذكن يانجي خوازم بجهن شا شخو پرسا کو بهتر ج ببیجن اگر نج د سپیکا شورش سوریه دا بیجی لبری 3-4 سالان دا ج دما هم ببیجن کو گفتگوی جنیو د سپیکری خلاص سرکه کو جی ناکوکی او چارنوس سروک سوریه بشار اسد گلو اف سروک دبه بمینه دبه آنها بچش سر در صلات ل دبه د قناق دمکی دا بمینه یعنی دما وگو هستنه دا بمینه خلاص سرکه کو همی عالی لسر لهفد ناکن اف جبر داخستنا وی جالی روسیا دا ته خوندن و کوشکستنه که ج دیپلماسیا روسی را ماینه وی سر د صلات ته خوندن و کوشکستنه که ج دیپلماسیا امریکا و حوال بنده و را و ماینه وی ج نایت پجراندن تا بو دما و گوهز جی بو آلی سوری بو خو اف کسن کو بده هزاران امن بجم 100 هزاران کسوناس خو هاتن کشتن در بدر بون نیو خلک سوریه درکت کوچبر بو اوانا ایدی محاله بو وان کو انا بپجرین کو سروک کی وک بشار اسد سر د صلات بمینه جبر و او خاله هری سرکه او جی براستی خاله که زور گرینگه هر چندی بکسه کی و گریدایا ل گرینگه گلک ناکوکیل دور وی هنه بله ناکوکیل سر چارن ویسا اسد دکتور فرید اشقامشلو ترکیه جوی خطا خوانی سورجی هات خواره او گود بجه از قبول ناکم بشار اسد بمینه گورگو تاماجه پیکر دسپیکه وقتا گوت وان بویرا بهفدوف گریده ده حسکه جرابلس و شاما پایتخت سوریه امکارم بگهن چه نتیجه چه انجامه چه رکفتن هیه روش بکیجان آلی و داره يعني انا قلت ولو نارينا كثير اللي بريا تشونا اردوغان يعني بترسبورغ دنه ما هيدا يعني بريا حتيا اويا
حاضر بوونە کە ژێر ئەو حاضر بوونانە بوو دەسوەردانە تورکی دهندری حەلەبێ دەبوو گەرکبەریا سووریە دەندری حەلەبێ دەبسەر کەف بڕنگی يعني خيانة ومزن ورين باش مزن لبشيا هزين رجيمي قرتن أواوينا راشتوية بلغان هاني راشتوانا ورقة هاني وشو بتسبور قروش بشيا بوتيني داني قد يعني جبوتين تيقوتين يعني قفتا فالكاني سنة يفتي قفز كارم دندس وردانا كمزن دندري حلبيت بكم وازبيل مجهزين ركبريا سوري بسر كافن از كارم ديجين تيجي في كاري هاني بيك بين بجبرولوج دفي برجواندين تركيا دندري سوريا دا أوانا البرشاد بن و بين بيك آنيج على روسيا وقت جاب روسيا ركفتنا تركيا دخوازه لجور بركفتنا هني برجواندين حرض دندر سوري دي جرك جرك ده انجام يعني برجواندين حرض يعني بسر كفن دندر سوري روسيا لید نره بمانا سروک بشار دجی خود منصب خود سوریه ده وقت دو زوانایی بن شعب يعني ولد دمر بجند بأم دخوازن دزجهن دولة مؤسسات دولة دجی خود بميرن وأمشر كسن ترور بكن يعني مهبونا روسيا دهندر سوريا ديج بود أرمان جايد بود بس مهبونا مؤسسات دولة ودرو خاندنا هزن چکداری تروریست دهندر سوریه ده اللي ما بس وينا يسركم يعني معنا سروك بشار دهندر سوريا دمين اللجور وينا برجواندين تركيا تيك ناين يعني معنا سروك بشار نسبة تركيا أوايا برجواندين وينا تيك بعد شون تيرم خالد بيشاوا كاربن بحرضان يجي كايل هبدو بكن يعني جهه كردات في هفكش السياسي دفع معادلات فاني زيكبونين في داوي دكتور تشي پیش بینید که یعنی چه اشارات هنه مكارم بيجن جهه وباش يا خرابه أنا نسبتي تركيا وأنا ليد نرين يعني هبونا تروريسيا هبونا داعش هبونا جبهة النصر وأنا ليد نرين ما ترسينا كدنكي يعني جو تركيا بخور حتى إيراني وأنا اللي ما ترسينا مازني وأبدي نسبتي تركيا وإيراني أو بخو كردن يعني وما ترسينا كدبين السرسينوري خو كيانا ككردي شبه يا كانتونا ككردي شبه يعني يا إقليمك كردي شبه بتشرنجي ما بي يعني والسرسينوري تركيا بأواليد نرى أوايا هيلك الصورة دفي تجارينية قبول كرن نسبتي تركيا برجواندين تركيا مظن د سوريا د نورو خاندنا آواکرنا کیانا کی کردی دندر سوريا دش برولوجي اوانا درباسی جراب لسيبون د بنا و شر چقداران د اوانا بخوام بس اوانا سرکو خاله مظن لجمانا شر يفكيب وشر بيده بود دندر سوريا دگنی کاربن بگین في اقلیم هانه کش خر آوا بکن جبرولوجي بازار ک سیاسی دندر سوريا چه بجالی ترکیه د سر آواکرنا كياني كردي وشلو كاربن بيفجريدن يعني وقت جافا شر حلب عليه ركبريه بسرد كذا باليكاريا تركي يعني بباريس سعوديه بريخ الجيا وبتشكن امريكا وبدسوردانا تركيا دوكي دبا اوا خد يعني كرين انه اسكارم غورتنا كمزون دندري سوريا ده بكم دبيهم لما جهدار بن وهن الشرط ومرجع من جهدار بن احري مازن اوا طرح دك ودادخه هو وليدنا رخشقايه ودبيجي يعني خطا صور شي خطا صور او لهيا مدينه تويه واد بيت برشابه وبتسم انه بس جريكا كردي فكا تركيا دبيهم لبنان بشابك وقت ترك لبنان وبين تيروريست اوانا دندري تركيا دو شر وانا بينكرن ابا كرنا كيانا كده دندري سوريا دبيهم لبنان اواياج قدغيه وناي قبول كنج عليه تركيا ما يهبونا سرك بشار دندري سوريا ده اوايا بلكي لغور برجمندين تركيا يعني اوايا پیک ناین تشتگ دخواز جبر وقت بندی که آلیکاریک نبرا پیاده و نبرا رژیم دهیه د ویشره گانا کا تکرین يعني وقت دست پیکده مجود ليه جوجني يجيبونا كدنا بر روسيا يعني بله دكتور مينا دكتور ام بترجي للسرفي خالي باخفن استوديو جار كده جم خالد كاك خالد حياج قيسي كرد درفتا جريدانا كوباني بعفرينه وك برجواندي كي بلند يا كردي جدز دانه باوري ام ده بهتر سر يعني تعقيبك سر قلتنا دكتور فريد يعني ام خالكي وها ام قلكي بزاويكي طنق ليد نيرن بجم لو حبي شام نخويا يعني ايرو وقتها ام السوري بنيرن رجيم السوري واما قال تركاب نيرن متغيره اساسي لوحه سوري ده مغالطه كي هري مازن دكن ايرو لوحه سوري هجر ام بقرن و متغيرات شورش شي بيش بري 2011 هجر إرادة حلها بيان بروجكت هبا أو بروجا إنه شهر سريك هبي نجه في وضعه نها إيش حل بوي هنجي بس بروجا هنا أو بروجا دحفة إنه أبدا فربك في قيناغا إنه بكاري أول يكم تشت إنه انتماء بو دولة تنمينه انتماءات فقري انتماءات نتوي قومي آيني مذهبي إيرو أول ساحية إيرو خورد كرنا أكتركي ل جورابانا سوري ده
او بهتر تفكرت معادله دولي وخوخه توازنها بهتر سي مستوى هنا مستوى اول نقابه دولت زلهز امريكا وروسيا يا دو سر مستوى دولت اوروبي تكرم مازال حوا وبرجمندي دوردا يا ديتر سر دولت هرمي يا ديتر دستكي و د جروب سراكي سوري د شر دکن دور د هر پیکاته کی جوا پیکاته اگر هر وحده کی سیاسی جوا اگر الولايات المتحده الامريكيه بنيان روسيا بنيان دولت اقليميه بن مجموعه برجواندي جروب مصالح وبرجواندي والهندوري سوري ده نه هندوري سوري ده هندوري روجرات نافاراس تازه بشتي شورشا سوري وليكر اف حالا هم تده حالك خلخلك دو كيان دولي هنا وحده دولي هنا عراق وسوري بناف وحده کی دوليه بناف خوي ناف هندوري خوده ت مقاومات الدوله تدا نمانه دوله فاشله دسلات رنگي بتونه مجموعه جلك دسلات هرمي تدا شي بنا او اداره خواته داد کنه فاز باور دکم هگر مو الفيلا وحي ماستر ننيري تقييمه مجرى لحاله وحدات هذا اف ام بكم مغالطات نمازنده نقطه دي ترسر انه مستا بروجه هگر بروجه افكرنا كردستان كي ج عندي وري حتى بحري هگر بروجه كي ناف دولتي به كرد ام حمي امادنه برده خبدن كشتن دويم تشت خودی وی پروژه طرح دکی قوتک اتخوازم تشت بلا بزلالی وری کرن یا پکه وقتی خودی ناس کرن یان پیاده و هزی عسکری السروی پیاده خناد ناس کرن هزکی کردیه پیاده همینه کردن و کردجی همینه پیاده نه پیاده نه ممثله کی شرعی وحیده ملت کرد کردستان سوری ده اف مفهومه بلا مشافدو در اخنه یعنی بلا واضح من ده نقطه دي ترده تفاهمات پیاده في شرعی ذکرین اف شرعی بانبری داعش عدوه کی حقیقیه دجمنه چه طاقت هبه چه قوت هبه یکی تیاوان چه خلاف جی هبه ام حمید وی گرتی بن بانبری داعش اف جی نقطه کد ویم دینیالی نقطه دیتر پروژه افکرنا پروژه درکرنا پروژه هاتیه درکرن شمله آن وقت بجن فدرالیا باکوری سوریه یا روجاوا جه هیزن سوریا دموکرات بنگاه و پیادیه لخواد نره هیزکی لبنگاه نتوا دموکرات خو پید ناس کرن اوها هیزا یکم یابکاری آریکاری عسکری پی بده دو هیزبین یکم رژیم بو بلکه دکتور فرید بزلالی سرشتغلی تیکلیه و پروژه و هفدوره بون ده لحظه کی گل کی بسيط ده اتفاقه کی هرمی ده هات و جو اف بشكن بكاكي حزب اعمال كردستاني هر وها اتفاقي وهي كمي بهفدور جي تشيبوين اتفاقي هي بير نفطيه قراشوغي نافبرا ودا هاتيكرين نافبرا حكم حقل رميلان ده هاتنكرو نافبرا حزب اعمال كردستاني دهاتي اف واقعك حكومتها السوري في رنجي تعامل برغا نقطه دي ترتده بامريكا را وكو هزكي ارضي بيرا ايش كلاش بو شر داعش ده او هز مستوى خو سياسي درباز عسكري درباز نبو وكو قوتك العرضي اريكاره پشگیری که عسکری دیده بکارتینه بقطنا عرضکی افکار ازنت هم مست افکاری ها تو مستوی سیاسی ورنگرده زیده جهه کی حوالا جدیدنا و ماجی بشکل کی مباشر بری چند روزه کی عمل جمع مابون ت تعاملات سیاسی ناوبر اداره امریکی و پیاده ده تونه نقطه دیتر يعني علي بري قوت نقطه كخالد بري قوت بهر نقطه ده افكاري من بيدفع مناظره كبسينن وبش هذه سب زلالي خالا ما بحث بكن بشتي بهالبدانا ككرد ام بردوام دبن دیسان سنا بردوام من سر برنامه باسیروش گویرو متایبت کریه جبو پیشوچونن ین کردستان روجاوا و سوریه به تواهی و گریدانا وینا به تفگرا سیاسی یا هریمی یا نافدولتی تایبت امریکا و ترکیه از بدگرم جم باشتون امریکا صالح دمجیر روجاماوان دنگ امریکا روها نویسکار خط سوریه امریکا گوجیه پکردانین انها چیه وقتا گوجیر بجیر روجاوای فرات دویت وکشش بو ترکیه راضی بکه امکارم بشن اف یک پشتکرنه که جیه پگره
شخوا او هيلين سورين كنت بحثا وان دكي امريكا جبر دجي بحثا وان كربو امريكا روجا روجا دغوتو جوان خوستبو جهاز سوريا دا خوستبو كو حتى اگر دكاربن د اوبراسيون كده بشتار ببن اگر لمن بجيبه اگر لاليه مارع به اگر ترفعت به لان كارن بودما كدريش لو دري بمينو و هريمان تخن بن كنترول اخوا جبر اوانا جي يعني امريكا نخواز تركيا قالكي توربك وقالكي شخو بغيدينا جبر وهند تركيا داخواز امريكا كربو او هريمانات چنابه كرد لي بمينو و کرجی هر لینا میرن ده وهابه به داوی ده کردان وگرین بو روجلاتا چم فراتو لالی مارع و ببیجن تل رفعت جی کرد نکار لو دره ببینن جبر نه هرم دبن دست کردان دنا او نه هرم تکلن دنا بینا ببیجن آلی لشکری یعنی حزب سوریا دموکرات لو دره هنا او گروپن سرهلدر نرمرین کو امریکا و ترکیه بحثا وند که لو دره هنا خلق هرم بخوا نبوی اوای کو وقت به بدلکی فکریان به حمزه که فکری حزب سوریا دموکرات حمز دکش بر و هند امریکا داخواز جوان بردا ذکر بو گوت بو چه نابه هون لوان هریمان هرتن بمینن دکارن بشتار ببن دکارن وقت به اپراسیون لشکری دا بشتار ببن لان کارن تملو دره بمینن و هر حال تشته سیناریو کو دوار روج داوید جی دیار وقت به درکت هوله او جی دیار دکه کو حزب سوریا دموکرات لسر داخواز امریکا د وگرن بو روجلاتا چمه فرات و دمن پیشتا رنگ او بو علی کی دین دوان يعني بكار بيرن يعني رنگ جوان بخوازن کو درباسی اپراسیون پارێزگاه رقای ببن کو بری پارێزگاه وقت به رزگار کرنا باجار من بج بریار بو کو بو آری دا و بچن لتشت کات گو هرتن جنش که و یکسر اونا جبدلا کو بری خودن باشور و روجلات بری خودان روج آوا بالی من بج دا من بج رزگار کرن یعنی سینورن هنا هیلن سور جوان را هنا او هیلانا هاتنه کشاندن لگور داخواز امریکا و لگور او ایریشن عزمانیین کو هوالبندیا ناو نتوی دیکه لدجی داعش یعنی هبونا داعش لکدره به حزب او هیلن سور بربوی واتینا راکشاندن امریکا تريد خوازه داعش تك لقى امريكا تكتيك عسكري بو بليان هذا خصن اطراق هان بو بري خبدن رقا بشينا بري خدان من بش تدباوي باوري ديغو امريكا حتى تشخيسي ولغور خاصه تركيا سردريه تعامليه بكردن روجاواي كردستاني وچاوا سردريه بتفدميره بك تركيا امريكا تشتكي دخوازه امريكا بلانك يعني دوی بلانه ده دخوازه داعش تك ببه كي لقال امريكا كار بك باواكي نيزك دي امريكا لقال وان كار بك يعني امريكا رشو سپید و درباره دا دیپلماسیات خود بکار ناینه یک جار ترکیه را نابجه از حوالبند تم از وقت به ریوبریا خسر تک ببم و جو ریوبریا خسر رجی نابجه تو هون عالیه منو ترکیه نما حوالبند آمه تجاری دیپلماسی امریکی و که بکار ناینه او لگور پیوندین خوا وکوم دسپیک د جیگوتیل امریکا لگل ترکیه ولاتکی اندامکی ناتو ولگل وان بدو بستینه ولگل کردان و حزب سوریا دموکراتیکی وکو گروپا که چالاکدار لسر عرضه لدجی گروپا تروریست داعش و وان بکار بینه یعنی ده هر عالی دا امریکا و ده هول بده نیوا چو بگره نه عالیه کی با عالی کی ده تجاری نارج بر ده جیگوتی بو ل دیپلماسی امریکی دا رشو سبی تجاری نینه قط نبویه و نابجی امریکا تم دخوازن ده برجوندی خدا ده یعنی بهتر بر برجوندی خوا بچنو بهتر نرمره بند و درباره دا وقت او بجن یعنی بهتر نرم بند کاربن بین یکسر دروجه که ده هلوسته که بدن رنگ دروجه دن و هلوسته خو کاربن بگوهرن او تجارن او نرين تند او هلوستن وقت به راست نادج بروي او لجور هردو اليانجي لجور جرانيا وان لسر عرضه بون بده بستينه بري الجور واقع از بري خدم قامشو جم دكتور فريد دكتور اف ميفاني ماج امريكا بحثا هن خالان كرن تجي جهدار كر بيجه موقعي كردا جرانيا وانا روجاواي كردستان دقال فان جوهرتنين يم بيده وتشاوا بب كرد جرك تشاوا تعامل فان متغيرات اربكن مليانه دا گهدار کر يعني کسی که تو سوز به کردان ندن گوجوانا کیانه کی آباد کن آباد تشتکی راست يعني نه امریکا سوز باردای و نه ترکا و نه ایرانیا و نه روسیا کسی که سوز وانا ندای کارب لی کردان قریبون يعني برجاندی خو بسر خینن گاوا کاربن عرضه يعني گاوا ببن هزا ک لسر عرضه گاوا قاقات دسته وانا دا من کاربن مفاوضات دا وقاقات پیک بین جبرولو يعني فتش کردان و بو وقت گاوا گده هزا هانی لسر عرضه آوا بکن و کارب بدس خو بخینس بیگ چون مفاوضات اجی به کاربن تشتکی بس خو
بخن دوار سياسي يعني دروشة سياسي دي ام بمين البندي بريارن دولة جهانية ام بمين البندي بريارن دولة هرمه يعني او تجارة من كانت تشتكي بس خذ بخين جبر ويناجي يعني جرك امزان بن بيمشلو كرد كاربن برجوندي خد فين نافرانجا طنجر يعني ام كاربن درباسكن دنابر برجوندي امريكا وروسيا ودولة هرمه يعني عراقي بن ولا ايراني بن ولا تركي بن بيمشلو كاربن دنا في تورا ولا متشابه قلنا كده مكاربن برجوندي خد درباس مكاربن ما في خلصر ابا بكم از خوازم فقر يعني لقوتناك خالد يعني اوينا يعني داخل يعني كرن له بياده شرعيه ولا نشرعيه شر بيفكت كشرعيه نشرعيه يعني انا كايلو دندر سوريا د کی کار بیجه اف چقدارن هانه يعني اف هز هانه اف رخصتنا هانه شرعيته خو مشروعيته خوشكي د سيناش كي ناصين انا كامل البندي وينان بكي شرعي كي نمش يعني مشروعيته وينات هي ولا سنه يا ويا اللي تشتري جلسان عرضه هي او يا ايرو د شرعي يعني او اي كارجي خابق لو كار دندر في معادله هانه د ام چلو کار بن برجوندي خابقن گاو كرد کار بن یک بن يعني فادي بتمنا خد صلاتك يعني لو زور قرتي سر عرضه واداره كاوا كري يعني بريا خسافا كري وهزن يا باكيج معرض درن عرض دس خف دقرن بتمنا خد خوازي دولتك افا بكن براسي هندري سوريا يعني حزبك تنري خستنا يا دزغه تني كردي نكار ما كردي نكار بسركه بجبر ام خوش يعني جهدار وقت غابا سوريا يعني ابشر دكتور قالك سباس رينا تبزلالي جدا دكتور از جبو بيتر ما خافتني سر في خالد يمكن دي ساز بدغرام جم خالد علي كاك خالد بريا قوام نافرج بسين ما تاقود كر تدبينا كرد درفتك زرينج دز دانه بقريدانا كوبانه بعفرينه لسر دسته هزن سوريا ديمقراط يا بيجا براستين ها دكتور جي بحثي كر من وها نقول موضوع من موضوع الشرعيات يقول موضوع انه انه نرتيا ملتك خرابي تو خا وكو ايديولوجي توي ملتي تخنابين انه نريو ملتي او مغالطها طبعا هردو هواجي كمدا واعلام جي قالك كده بلكي بيجي بهتر أفها هاتا كرن تأثير خلافات تركي روسي وقت روسيا طرح ذكر بو ضغط سر تركاب كي بجداريا بيادته ده اف نقطه دي تر ده انه وقت بس هتا بجداري دانستاندن ناف دولت جنيف بله فكان سر برسيكا خالد برغو دما ما قالك نقطه اساسيه ده انه ايرو وقت هيزا بياده وقت نوك قوة سياسي وقادة ناسكن وكو مؤسسة أمني مشكلة ما ظن ورده إيرو تنكري وكو مؤسسة أمنية ولاتك يا أفاكي إيرو أو مؤسسة أمنية هاتي أفاكرن عسكري شو بلان جريدة بأمريكا را شو من بش خلاص كريا بالصدا خورتي متى ده شهيد كتنا باتفاق كي بيش وقت إنه جيفك شيء بلكي ما مستصالح شيء تأكيد سر كره فدورده إنه بيويستا دستکی سیاسی هبه پروژه سیاسی کردی بگشتی هبه او پروژه سیاسی کردی پیوست همو سازیون کردی تدا بجدان یان قوی سیاسی کردی تدا بجدان نبین ضرورات و داعش السرسینور تبت شر وانا بك داعش تشكي هري فكريا ام تاف مقوت الرجع اقول ده مقوت تشتن هنا نقاجي تدا تنايكرن يا كم تيرو وقت بروجيك هبه بجازي كردستان افي حتى افي تشيك ام تفتدا مشتركا كي بلا بي بس بروجيكي بشار اسد ربي تعاملكم عقدك امني بيرا تشيك من عقدك امني بامريكا را تشيكم جرا بارشكي ازاد كما فكرم او نما تحالفك السياسي او بمقاولك امني تكاري بيجي بهتر تدا يعني بي اوايت اصلا البرامبري شي مقاوله امني الغربت ناتا مقاولة يعني مجموعة برجواندي منطقة جغرافي من دسلاتا تدا أو منطقة جغرافي تي امتيازات تدا هنا تشغل خاطر تدكي وكنجي جيبه حالة سياسية أنا معتبرة إنها وقت حالة مثلا دكتورة بحثك الأزوية افتراضكم حالة أو تحالفات صميمي نافبرا شامي ونافبرا بيادة أو تحالف كان نتيجة سياسي تشبو نتيجة سياسي روجا تاليده أو كغزة بري بو أمزكرين إنه حزب العمال الكردستانية كلام كرجو تركا جي أكثر تفعيلها اتفاقية أضنا تجاري نابير كفتن هي هرتم ردك والشر في داويش أنا بحث عقود هاتين عقود رسمية هنا هاتنا أمزكرين نافبرا ومؤسسة هكر مؤسسات نظام دابون بيدمي ملي بيادة كادري وتوقيع كنا بنا في حزب العمال الكردستان يعني بهتري مؤسسات إعلامية جديدة وموثقة جيابها ممكن حاضر جيب كنت ده فنقطة أساسية فرده إنه كبروجا كردي شيء كرد بيوستا بكار مشروع إخوة نتوي كردي بكارن جهة وببينن ده بروجا ناف دولتيات يكرن إيرو اتفاق روسي أمريكي هات يكرن كرد وكو بيكاتكي سركي كرد نما فجرنج بري 2011 كرد وكو بيكاتكي سركي منطقة ده هاتنا ناس كرن كو نتوى يكم يبكاري دجي إسلام سياسي بكي دجي داعش بكي دجي مخلفات داعش بداعش
10 سال دیجی خلاص هەگەر نەتەوی نادنەوە هەگەر داعش وەکە منظومات سیاسی هذا راکردن یه مخالفات داعش هەبن هەگەر داعش نەخراپتر بن قووەک لازمە دوێ منطقی بەرگریە الخوا بکە کورد بهترین نەتەوە ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاستدا بکارێ شەڕی بامبەرێ vê hêza tîror bike نقطه دیتر تێدا پێک هاتە نه یەکە یان سەدە نه ئەم بێژن یان دوێ سەرخوابوون بێ یان دوێ ماوێ کورد نەما پاژدەڤەکەن کورد ئیرۆ سەقفێ وایە ئەساسی تێدا هەم لە سەرانسەری منطقی ji ber wela ji dewletekî merkezî re nemaye çi rengê dewletê heriya xwakirin heger li Iraqê bê li Sûrî bê dewletî dîtir bin divê dewletekî la merkezî bê ew dewlet bi ser bingehekî fêderalî bê çend ev demargîr û şofînî heta opozisyona erebî jî li hemû derî îro wekî belkî nîşanekî sax li Perlemanê Bexda jî hebû ew kesê nikarin pêkhateyî tir qebûl bikin ew mecbûrin ji ber jiyan ev dewlet yanî parça parça bin pêka jiyan yan mecbûrin dewletekî la merkezî çêbê etîbar werê kirin ji hemû PKT نەتەوی PKT ئاینی تمام نەڕێنەتە بزەلالیکیش gelek spas li vê de estim dawiyê bername gelek spas Xalid Alî serokên Wînatiyana Kesê li Kurdistanê te digel me de bû ji Qamişlojî Doktor Ferîd Sadûn bawakî zindî digel me de bû ji Emerîka jî Salih Demîcîr rojnamevan dengê Emerîka û nivîskar digel me de bûn gelekî spas peywendiya me digel دکتور فرید قطب بوش بر وی که در نکات گلک سپاس به وجه حتانها و بینری مبود